Asukogijima lo. Mina ngizokumenyezwa ngathi angigijime. Wenze kahle mfana wami. Ngiyabonga. Kumtela mbani? Ukhuluma nomkhulu wakho. Umqali wesiziba. Indoda yalo kubuswa ngoba nayo inamandla. Yalo kudla umlenze kwabulawayo. Ngayalubhekisa le. Ngaqoqa izizwe, ngakhe isizwe sisodwa. Namhlanje niyisizwe bantu bami ngenxa yami. Ukhuluma nomzilikazi kaMashobana. Ngifuna ukukuthuma mfana wami esizweni sami. Mtela manje mina ngizalelwe mbani? Mina abantu bangithatha serious phela. Kodwa wena uyakuzithatha serious mfana kaDlamdlamba. Mamela ke mfana. Ngifuna ugijima ubuyele esizweni sami. Uyakhuluma nezizukulwana zami. Ubatshela ukuthi angijabule ngenxa yokuthi balahle ubuyibo, balahla amasiko, bagcwele amazwe ngiyababona. Kodwa bathi bangafika endaweni zabanikazi, bazitshintshe baziguqule, singasababoni. Ngifuna bavusele ubuntu, bavuselele isintu sabo, bazazi ukuthi bangobani. Mtele wami, uyabona ngiyakuzwa njalo ngiyakuhlonipha iqiniso leli. Kodwa ke akukhuluma iqiniso. Abantu abazeko lapha, abantu sebephila ngesimanje manje. Ukuthi kambe abantu sebengabuyela emuva ezikhathini zemkhonto, babe behaluzela ngamabheju kambe sho. Abakithi khuluma into engekho wena Madlela. Isimanje manje yebo singiyasivuma. Sihle ngoba vele umhlaba uyaguquka, umhlaba uyaphambili. Kodwa ubumanje phela abumbulala umuntu ubunguye ngaphakathi kwakhe. Akumelanga phela ubumanje nezinye izizwe ziyobulala ubuyini. Obeni ubuyini ubuyofaka kanjani? Ngoba sanichiyela ilifa elingamasiko. Siyanichiyela ubuyini sathi ningamandebele. Nisizwe. Kwenze njani? Mtela wami uyazi ukuzwa ngiyakuzwa. Kodwa manje sesiphila ngesikhathi ayisenzima kakhulu. Abantu babhizi ngama-toilets nabo amapiano lawo. Manje ngizabakwanisa mina. Abantu laba balenkani ukudlula abantu be-island. Vele sinto ngayikwanisa. Hayi. Ke kutsho ukuthi ke umfana kaSipunepune makuza kwehlula uncedo awunalo emhlabeni. Ngcono ngikulande phela sambe sonke. Hayi Mtela. Hayi ngizabatshela. Kodwa manje bazambuza ukuthi abanye bathi kimi manje uthunywe ngumuntu ongumgidi wegazi wahlupha kakhulu mambo ngizaphendula ndini. Uyayazi ingoma mfana wami ethi kwakubusa umambo nomzilikazi. Yeza kanjani le ngoma? Ngangabusi ngedwa mfana. Ngangibusa nomambo. Ngoba yasho phela iculo lithi kwakubusa umambo nomzilikazi. Ngathi ngiphuma phansi kithi le kwaZulu. Ngihamba ngibuthelela izizwe. Ngihlanganisa abantu. Ngakhe isizwe esikhulu kakhulu. Ngafika endaweni yabantu. Ngafika ngahlonipha indawo yenjelele. Ngathathwa ngayiswa entabeni enamandla. Intaba yenjelele. Ngaguqa. Yangivuma injelele. Ngavunywa injelele. Kwathi khona hayibusa. Sabusa nomfowethu Mambo. Sanichiyela isizwe. Hayi, akuyazwakala Mashobana omuhle. Kuyazwakala makhi wesizwe. Hayi, ngiyavuma. Ngizahamba ngebatshela ngibadonse kuma-toilets lawo. Umchiye njani uDlamdlamba umntwana wami? Phela umntwana wami umuntu wetotoda. Ukuthi usayidla khona ngaphezulu lomoya. Hayi uyaphila uDlamdlamba. Uchibundule yena unjani bakithi? Uyaphila uchibundule ndaba nje uhlutshwa yilento yeni yokulahla amasiko, yokulahla ubuyini. Hayi siyabonga. Uhwadalala. Uyaphila umsuthu omuhle. Akuhle siyabonga. Lulu wayesivelele ngapha umbetsi yena onjani? Umbetsi uyaphila. So right. Hayi number 1. Umafufu yena ubaba kaJandi, ubaba kaSibangilizwe.
umthiye njani umdala wami bakithi? Hawu mafukufuku umfana wami uyaphila lokho efukuzela. Siyabonga kakhulu. Usasadungwa yena. Soma, phuma la, hamba la. Awu, kuthi awu. Ngaba kufaka umkhonto empanjeni. Phuma la.